Ada tak pasal deh. Sini program kai servani jendak sinai. Sini program hai dong ha. Awan bagai dong no. Sok. Kami sama no sihan naik ke palang segradi. Sini yang istas pukul besar. Kebama. Sini borong ni dong ha. Awan bagai jatuh bising sitong na bagai. Sini dia kira kira hai dong no. Awan bagai nama koyo main gitu borong tak pasal di. Awan bagai awan yang karena bagai. Nara tongdi. Je kira mana tongai. Jorani news night tongai joto lukrok no hai lam sogo tam ningka kemulang nete kempui akademi noklawo Tripura motha BJP IPF tini bekhaktai thansa mass rally mass gathering khaijagai tongo ungnani ungin tongkha omahaina tini o jaga thai jaga ni kebangma borok rok phai sok paikha tini khoroksa YTL ni leader youth leader belaino sengkrak bobai angkok sanan bagai sai toknai bongangkai Jem Deborma norok sini kana sarno tini ni mass gathering lam sogo belai ke hambai especially hambai maro sini Jorani news channel team rokno norok asik important sini mass gathering rogo norok video focus khaimani bisingo je borok phaiman ni arok rumui tongnai saksori hamyang tongnai nogo tongnai rokno norok funuknani bagi je chai tokmani abo belai ke norok na hambai maro asik dini to sungnuka oma hai thai jagawo tini ni je o thai jagawo Tripura motha soyong regional party regional party Tripura motha simi asik mat jagya khlai oro mass gathering rok khaikya tini o hanganga BJP IPF Tripura motha kaitham botol mir lewoi o jaga mass gathering khanya thangai tongo oro je sajok mane flag remani ro joto banner tanar belai chungkha ko kasak kormo belai tong thotau haing thangka bahai ma tongno borokla boma hai borok o je khumpui ground no angkhai obos wan suk tongo sung joto puila sung wan suk mani tebo kotor place ho sung khlaina ni bagai fia last dik sung decision na kho jaga no kintu nai nei mani sung duita o se time reja kintu tini ni program ni bagai kintu tabuk tamui tongo ekta siko haipono borok already pungna se nai tongkha tai phatar bao je babe borok himai tongmani thasingo sung aeng na nisima haimani gari pojonto park khainani moto obostha sikare haisi ngai tini ni o program no nugui obono lukurok saiman kha je buskangni salo je bubakra wan sukmani bubakra khlaina hamani abono tai kasui manliya bororok je jago bubakra thangna ni khana kaino tai naragui simaya tamo buma bodol tamo sikla tamo okra chakra joto pal baksa kai khapang sarangai kintu bubakra ni program o attend khaina ni bage hayu na tini bo obono nugo seng tai manya sini sekang no se mat pungna ni nai tongkha tai mang khangka mat pura bag lai pungnai bororok bubakra ni bage asaka hamjak mung tong haise Tripura motha je main reason BJP thangmani abodo kaisano je Tripura se ekot sign nungmani agreement khaina no na harmung baino BJP thanglakya tabo kisa lukurok sai tongo sar Tripura motha se regional party khai phemani andro sobo budrei phemani tabo buskang luk sobo dumongno baksa borok sai tongo budrinani klai kangka punrok bai mutai rioi suddo khlaiei BJP putmari sinai roni sai tongo mane otak sa khlaiei a jaga budrinani ase puito salaya hai ba omahai rojani jar wan sumungo nang bahai kok naidi koyekjon borok no brain wash khaine ni bagai sini CPM khaine political party ni leaders rok kintu obono kok khamya babe piritong haipono judi soy ke naine thangkai Tripura sarok nango sini ha rights Tripura sarok nango political rights Tripura sarok nango sini economic developments Tripura sarok nango language cards arno sungrok kha khlainani kebo phano BJP vote symbol abono kebo matter khaya tai Tripura sarok totally bubakra je samono bokhabai wan sumung bai brain bai sung poito khlayo haisi bororok CPM rok jesukpano chaitok di abono rajnoitik babe divert khainani kintu bororok nayo sini solution chi ga o solution manani thangangka je maya ganang bubakra step namani abono correct lama abono soi lama tai bubakra je wan sukmani bo jotono plan khaino wan sugui kintu samung khlayo bini planning ni bagai tini nukhana 2021 sung ঐতিহাসিক kaisa jit mangkha keplai engkha edition bini planning ni bagai sung nukha haino hai ঐতিহাসিক
विधानसभा 13टा जों MLA माने फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा जों अपोजिशन पार्टी ताबो बिनि वान सुमुंबायनो जत बेरेमो कक सानाय सनामजाक माने एकमात्र दिल्लीआव जों कक सानाय सिनि गरैखौ ओ कक सानाय स्रामानि बागैनो बुबाग्रा वान सुगै बाबिवै स्टेप नाहरै ताबो दिल्लीआव हनानि बागै अलरेडी लामा सनामजाक बररक तिब्रासारक जों वान सुना नांनाय जुदि सिनि हानि राइट्स पॉलिटिकल राइट्स कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जतनो जों मानानिखाय बुबाग्रानि लामानो जों फलोमा खायनाय CPM नि कत्रिपय नेता सामानि आबनो टोटली बिसास केबो खाइलि आइसे नुखा थानाय अनेक बছর जों बरकनो लगिरि नाखायसे प्राय 35 बছর हाय बरक ओ हासे त्रिपुरानो चालखा किन्तु बरकनि आमालो हानो प्रोटेक्ट रनानि हानि राइट्स नारनाने उलनि कक्से निजिनि हानि राइट्स दङ पर्यन्तसे जों कमावै थांमानि नुगो आमा बागे बररक टोटली बोखा तै वान सुमुङो सेटअप खायजाक बुबाग्रानि लगी जों तंनाय बुबाग्रा जे सामानि आबनो जों खालायनाय नों खरसा वाइट एप सेंग्रा गंगै फ्यूचर न जों वान सुगै कक साना थांगांगै दाबो जे दिब्रासा सान एकर्डिं माने आबो पुराले आबो मान पाइखानो सेपारेट स्टेट माने गुबुन बं सरबाय जों सेपारेट स्टेट नि बाय गिराता त्रिपाले नि खरांथि सामानि आबो बायदा गिराता त्रिपाले नोंका ना थावसे मा सानबिनाय ना आबो बाय बाहाय थांजा नायदि जतनिनो समय दङ हायसे जतनिनो समय दङ जत कक एक्चुअली जों पाब्लिकआव सायमाया बासनि बिसिङाव सायमाया किन्तु सिनि बिसिङाव जत इंटेलेक्चुअल मिलिवै वान सुकुरं मिलिवैनो जों सामुंनो खलाय दङ जे साजांनाय ककनो जों लुकुरंनो सावो हुइजांनाय ककनो जों हुइतनो जोंनो मनेता खायदि जे ताबुक जोंअमसक सान कांगमसक बायनो पाइखा अमो जास्ट पिक्चार स्टार्ट सेको बिनि बसकाङो ताइबो सिनि बागै जे रूट मैप खलायजाक ब्लूप्रिंट खलायजाक जोंहाबो रक दङ सामुं अस्टे चालुगै थांनाय ताबुक लोकसभा इलेक्शन पाइमानि परे कप्लाइङै जे एकर्ड साइन खायमानि 2 एप्रिल जे एकर्ड रकनो इमप्लिमेंट सिगां खायनाय इमप्लिमेंट खायमानि परे सिनि हानि बागै टप हानि बागै जे जों पहिलानि सिम स्टेप ना हामानि आबरक ताइबो जों बसकाङो आगोगै सामुं खलायनाय हायसे साबते कासे नॉर्थ ईस्ट नि मणिपुर बा लादाख नि जे सुनांगवेंचु जे हांग्रस्टाइ खाय दं माने गोबां माने बीजेपी जे रिनाय हिनि गयसि माने यागोलबो स्ट्राइक खायनो नाङै दङ बा रिजागिया कमा किसे नेगेटिभ पॉइंट र दङ तिब्रामथा अर लोकसभा बारमाने यागोलो इमप्लिमेंट खायजाक संनाय नों खरसा वाइट पंगै बोसोरसराते ग्रेन्ड देनै मानबा बमहाय फ्यूचर न नायदि जे नों कक सामानि लादाखनि कक जे सुनाम वांचु बंके उ बीजेपी नि मैनिफेस्टो नि कक ना जे साव मैनिफेस्टो बरक साजाक दङ जे इलेक्शन नि सिगां जे कक ग्रमानि आबो फुलफिल ताखनो ओंयाखौ ओ ककनसे लादाखनि जे लीडर सुनाम वांचुक साव किन्तु सिनि त्रिपुरा हास्ते नि हिंका टोटली आबो डिफरेंट त्रिपुरा हास्ते नि हिंका ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट जे साइन नों लायखा आबो ओंखाय स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते स्टेक होल्डर्स ऑफ त्रिपुरा मथा ओ तीनटा स्टेक होल्डर्स मिल वैसे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन खायो अब कोनो मैनिफेस्टो साजा कगया अर्थात जे एग्रीमेंट साइन खालायखा ओ एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय सिंग बीजेपी नि कोनो पॉलिटिकल पार्टी बाय सिंग एग्रीमेंट निया त्रिपुरा नि कोनो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बाय सिंगिया सो बरक नि बाय सिनि ब्लाइक डिफरेंट संग खना इन केस बरर हमबो क्वेश्चन संगो खना जदि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर हायके तामंगनाय ओ ककनो जों बरकनो सानैनि मसुङो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय से एग्रीमेंट दङो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आबो बीजेपी मानो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस मानो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आम आदमी पार्टी मानो आबो कोनो प्रॉब्लम करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर आसुगनाय बरक जे सिनि एग्रीमेंट खालायमानो इमप्लिमेंट खायनानि बरकनि दायित्व बरक मा खालायनाय पाइथाको सुमो बिरफ्राव कायनिसो एमपि लोकसभा बमहाय नुहुर नों दप्लायं सकसिनाय सिगां बायसा मेसेज ब्लाइक क्लियर सीपीएम रक नि आं कत्रिपय टाइम रमै ताबो आं नॉर्थ त्रिपुराव इनचार्ज हजाक एस वाइटीएफ नि थाङै आं नुगैयो जरा जरा जों ऑब्जर्व खायो जेतु जों सामुं खायने वारियर्स अलवेज सिनि अपोजिशन दंनो जों खेल नारगै सामुं खायो जे जागो सीपीएम नि प्रोग्राम रंग खूब जोरे 50-60 जना आमनि बेसि करे किन्तु जे जागा तिप्रामो ताते बीजेपी आईपीएफ नि अलायंस प्रोग्राम हजार हजार बरक कुथुमो
थानाय कयेकदिन सिगांनो नुखाना काঞ্চনपुरं माने हाजार हाजार बर' कुटुम्ब आमबासां माने हाजार हाजार बर' कुटुम्ब मेसेज अबनो क्लियर जों ताकलाय जेसकाबनो लोकसभानि पार्लियामेन्टनि वेस्ट तै त्रिपुरा पार्लियामेन्ट ईस्ट बीजेपी तिप्रमो तथाय आईपीएफ तिनी जे चंगजा कैंडिडेट नो कप्लायनाय तै कुनु पॉलिटिकल पार्टी आगंमा यांगनाय हायसि खाबांनि ताखक ताइ बखसं नर खानाय मांखाना खोमोलोंनो थिक मास रेली मास गेदारिंग जेम वाइटीएफ नि जें सेंकरा बबाय कक सालायका बिनि कग नरक बम हायमातंग नरक कमेन्ट खायसान्दि जरानो निउस जतन नरक खुलुमका जतन हामबाय।